جناب دانوچیان رادیو دنگ گلدن باشکودرین هجری و هجری جوتمه 2025 شمیل بروکسل ساعت 11 لامده 12 ابنوچین دنوا روزه پیشکش بکندم دم آزادی ریبرا پویه کنگره ستار گوت ام برزی علیهم بری ریبرا پو قبول نکن کنگره راسیورا کنگره ستار تکیداری برزی علیهم بری ریبرا پو داخویان اکنیویسکی دایرای گشتی داخویان ایده افتشتین گوتن وکری خسنا کنگره ستار evde meke hakaret u برزی علیهم بری ریبرا پو ام جنیز و دشوپینن دیده مکه کوری ریبرا پو با اصرار دخوازه براتیا دنابرا گلان دعوا بکه ده ایریشین بوی رنگی گلکه kiret u tırsonaytken en duhazın bebejin ku ev gotinin de şahsi müsavat dervişoğlu u turan çömez ku ji partiye de cihdigirin ve de meclise de hatine gotin ji dervi tevahiye tişteke dinav denaken de tedbirin ده حقارتین کل هم بری ریبرا پوتینه بلافکرن انجام وان گوتنانم ام باش دزانن کو اف کسین وکه توران چومز مساوات درویش ولو به سورکرنا نفرت یا دنابرا گلان دریل بروان تشتان ودیکن او تنه فتنه دیکن یا راستی ev kez ji şer ji kuştura ciwanan insanan ji qeyran tir dibin û feyde dikirin ji ber wê jî dirabera gelan de aştiyê naxwazin û ji bo ku li dijî aştiyê dixebitin jî dikevin nava hewdanên bi vî rengî ên qirêj de bila ev kes bizanin ku nêzîkatiya li dijî serokatiya me nêzîkatiya li dijî hemû jinan û gelan e her wa weke rêxistina kongreya star em nêzîkatiya li hemberî Pervîn Buldan jî bi tundî şermezar dikin پێویستە ژاریە هەموو ڕێخستنە ژنان وێ بە باڵداری بەرتێک بێ نیشاندان وەکە ژنە ڕۆژاوای کوردستان ئەم دەبێژین و ئازادیا رێبەرتیامە ئازادیامەیە ئەم حەقارەتێن لە دژی رێبەرتیامە و سیاسەت مەدارانمە قبول ناکەن پێویستە لە هەمبەری وان نێزیکاتیان هەموو دۆست و ڕێخستنان ژی بکەون تەڤگێلێدا و ئەو کەس بێن تەشیرکردن و جارێکە دن جەسارەت نەکەن وان گۆتنان بکەن لجزیره بگیرسه سردان شیناشی تکوشین جودی و رزان سردام هات کردن لافچه جزیره شرناقی به تبلیغون پارلمانتر دم پارتی شرناقی نوروز ویسال اصلان و روبرین پارتی سیاسی و سازی جواکا سیویل و گلک ولاتیا سردان شینا گرای اندامایی جاسları Yıldız Yılmaz hat kردن گرسه دسپیکل تاخت چم کورکه کم bu و به duruşmaya şehit namirin و ای şehit خوینات الاردنا مینه hayamala گرای جاسları Yılmaz meşyam لور دسپیک جبو کسی ده تکوشن آزادی و دموکراسی ده جیانا خوشی دستانه ریس هات گرتن پیش پارلمانتر نوروز ویسال آستان سرساخش مالبات شهید ره خواست او ها خوی جبو که ام ببن لایق جانگوریان و ام خیال نوان پیک بینن دوی ده پیواجو جالی ربر عبدالله Öcalan ve hati despekere bazadya gele kurt davi bebe ve deme eme bekaribin bibin layıqı canguriyen azadiye pişta haftanan dua hatan xoyandan o serdana şine bedavi bu. Ajansa bole mergen visi devlet atık jibu lidij rojava bıkar bina aleve leşkeri der ve beriya şame. Ajansa Bolenberg Ameriki ku agahiye xwed spere da xuyanên raydarên devlet atık tekildarî dagirkeriya devlet atık ya li ser xaka Suriye agahidan. Li gul rapora Bolenbergê devlet atık plan dike ku aleve leşkeri yên weke wesayîtên zirxî balafirên biçek û bêbirov topavêj mûşek û sistema parastina hawayî bi dere ve beriya şame. Ajansê diyar kir ku devlet atık dixwaze bi dayîna vê alîkariya leşkerî bingehê xwe yê leşkerî li ser xaka Sûriyê bihêstir bike û rê bide dewleta Sûriyê ku êrişê ser Kurdan bike. Hat ragihanî ku raydarên devlet atıka dagirke ji ajansa Bolenbergê re ragihandiye ku ew bi Şamê re di nav müzakereyan de re ku rê dide devlet atık ku bikaribe 5 kilometreyê bikeve nava xaka Sûriyê.
هزار حکومت و گوهز از سوریه دو جوان رواندن دستلاتری سوریه کرنن خوین چتواری بداوی ناکه روشنی نکو نبن سدما کرنن به گمار هری داوی لحلبه دو جوان هاتن رواندن تکلاری جوانین هاتن رواندن ده تو آگاهی ننن بریا دو روژاجی چتین حکومت شامه جوان بناوه عبدالمروان شیخ رواند بون او جمالبات $10,000 فیدیه خواسته بون. Mehmet Nimet Yılmaz pişti یک سالان هات بردم. Mehmet Nimet Yılmaz کل سالا 1994 هات بنچافکر و جزی محبت الله هات بریم پشتی گرترا یک سالان جگرتگه تیپاسه آنتالیا هات بردم. Yılmaz لپیشیا گرتگه جالی روبرندن پارتی آنتالیا او توای دره و هاتن پیشوازی کردن. پشتی پیشوازی Yılmaz بر به İzmir'e ve کو مالباتاوی لویه برکت. Çandu Hüner a ekin hat vekirin Çandu Hüner a ekin linavçı avcılara İstanbul'e de çarçı bernameyin Çandu Hüneri ya doze cotme dat vekirin. Özge Nisa Eker Armanca vekirin asazi u hatine zaman. Medama ev navent vekir mexwez herkes strane xwe u qadeke ku ayide wane his bike. Jiber hevcedariya me ciheke vusa vekiri. Jiber lehemberi gelek kes u naslamayan politika şere teybet u asimilasyonu heye. Ev politika şere teybet de esası çandi de bekten. Jiber duxazın gel jinaslame u çanda xwe dur bikevin u jiber ve avul çande tunedikin. Hevdedin yek tip civak bafırinin mecil liddi jive xwes enve qadi ava bikin. Eker wuha bidavikir hedef ame eveku liqadendin jî em vebikin gelek plansaziyên me hene em bank li hemû ciwaran dikin werin em behevre komîna çandê ava bikin hedefa me eveku em bi pêşengtiya jinan xwe pêş bixin. Donald Trump و ولادیمیر پوتین بریا تلفنی به هفر آخوین ترامپ درباره هفدیسیلته لسر حساب خویا مدیا دیجیتال داخویانی اکدا دیار کر هفته به هیئت آمریکایی به سرکاتی وزیر کار در به مارک روبین و به هیئت روسیه بجوه پشتی و جوینجی و ترامپ و پوتین جی لپایتخت ماجریستان بودن پاشتای ورنجم هف ترامپ گفت و یک جروجا و سرکه یا جوین هلدانا بداوی کردن شهر دنابرا روسیه و اوکراینی ده برده که کرملین دیمیت پاسکوف پشت داخویانی دیار کرد که بریا جوین پیک ورد و گلک مجار ورن چاری سر کردن پاسکوف گفت و تیمن دان استاندن انورن دست شانکرن لسر و بگه و هر تش بقوناغان پیک وره پشت هفدیتنا ترامپ و پوتین سروک اوکراینیا ولادیمیر زلنسکی جی چو آمریکای ترامپ و زلنسکی لقصر سپی هاتن جمع هب مجار سرکه یا هفدیتین راوستاندن اشر دنابرا اوکراینیا و روسیه ده تی پایین ده هفدیتین ده و زلنسکی جبو پشگیری لشکری و داین فیوزین توهم هاوک باخوه بله گذاشته من چنین از پیشکش کردن آن خاطر وده باشه.